Together, growing in faith, changing communities. uJesu uthando asithande ngayo. Uma sizwa evangeli namhlanje siyamthola uJesu esonqamlezweni nezelelesi kancane kwakhe. Uma uJesu elenga onqamlezweni lezi ezizelelesi zisaphila, amasosha afuna ukubaphula izinyawo. Kodwa mabefika uJesu bafika uJesu sedesikhala usefile. Nembala amasosha awasamphuli inyawo kepha asefaka ohlangothini lakhe umkhonto. Elithizwi likaNkulunkulu bathi ngokufaka masishane baphuma igazi namanzi. Ekufeni kwakhe uJesu wasinikeza amanzi osindiso. Ekufeni kwakhe uJesu wasihlambulula ngegazi lakhe. Ngifisa ukubuka namhlanje lenhliziyo kaJesu ukuthi yini lenhliziyo kaJesu. Inhliziyo kaJesu esibonayo, sibona inhliziyo eyazi ubuhlungu, sibona inhliziyo eyazi ukuhlushwa. Ebengathi namhlanje kukho konke esidlula khona noma kukho konke odlula khona uJesu ukwazi ngcono ngoba yena uqobo lwakhe wadlula khona. Ngizothi namhlanje akuthatha inhliziyo yakho uyinikeze uJesu ebese uJesu ekunikeza inhliziyo yakhe. Ngoba inhliziyo kaJesu inhliziyo ebaziyo ubuhlungu, ebaziyo ubuhlungu bokubithelwa. Inhliziyo ebaziyo ubuhlungu bokushiywa iyodwa. Ngelinye ilanga uJesu kwathi sekufika abazombopha, wathi umethubeka abafundi bakhe sebebalekile. Nathi empilweni zethu kuyenzeka sithi uma sesibhekene nezimo kuthi nabantu ebesitshe ukuthi bangabangani bethu, labantu ebesithembele kubona, labantu obekuyibona ebesazi ukuthi bazoba nathi noma sifa noma siwa noma sivuka bazobe besemaceleni kwethu. Kodwa sithi uma sesibafuna kwesinye isikhathi singabe sisabathola. Ngizothi uJesu noma leso simo uyasazi isimo sakho.
ngoba inhliziyo yakhe yake yadlula kuleso simo. Pho ungemnike uJesu inhliziyo yakho nakho ukuhlupheka kwakho. Inhliziyo kaJesu inhliziyo ekwaziyo ukuthi iaccuse ngento engayenzanga. Umuntu okwaziyo ukuthwala icala angalenzanga. Bakhona phakathi kwethu abathwala amacala ezinto abangazenzanga. Bakhona abathwala amacala phakathi kwethu ezinto ezenziwa abazali bethu. Bakhona abantu abathwala amacala ashiwa obabomkhulu namanje lawo macala sekhona thina. Inhliziyo kaJesu iyakwazi khona konjalo. Bengathi besinganikeza inhliziyo yethu uJesu, ekhona uJesu ezokusithwalela. Inhliziyo kaJesu inhliziyo ekwaziyo ukuqanjelwa amanga. Inhliziyo kaJesu inhliziyo ekwaziyo ukubekezelela inhlelo zabantu. Ngoba siyahamba kwesinye isikhathi sisitshela ukuthi konke kuhamba kahle, kanti emva kwethu khona abantu abasithatha ngenhlamba. Inhliziyo kaJesu inhliziyo ekwaziyo ukuthi kunjani ukukhanga ngenhlamba. Ingakho uJesu namhlanje wangasathi uthi nginikeze inhliziyo yakho. Ngiyakwazi konke okusenhliziyweni yakho, nami ngizokunikeza inhliziyo yakho. uJesu inhliziyo yakho iyazi ukuthi kunjani ukushiwa zihlobo. Iyazi ukuthi kunjani ukusala uwedwa. Kulobo nzima obhekane nabo, mhlawumbe ushiwe isihlobo, mhlawumbe ususele wedwa emndenini, mhlawumbe awazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani, ngoba umuntu ohambile ekhaya uyi-breadwinner, umuntu ohambile ekhaya yena muntu okondlayo. Kodwa ngizothi namhlanje nikela uJesu, ngoba uJesu uyakwazi ukupheka. Nikela uJesu ukuze akunikeze inhliziyo yakhe eyamanga konke. Mhlawumbe namhlanje kukhona abantu abahluphekayo abathi ukuba ngiyasebenza ungaya ekhaya sengenza ukuthi ngizibona ngingasabalulekile nasekhaya, ngizibona ngingasafanele nokuhlala phakathi kwabantu basekhaya ngoba unawo amandla okwenza izinto zenzeke. Inhliziyo kaJesu inhliziyo yakhe ebuhlungu ubese amathwala nawe. Ubungeza uJesu nabo bonke lobo nzima akunikeza inhliziyo yakhe ebese unikeza inhliziyo yakho. uJesu wayewumuntu ongafunwa emphakathini. uJesu wayewumuntu owayezenza izimangaliso empilweni zabantu, kodwa bona labo bantu abasizayo njike kubona abamjikelayo. Angazi mhlawumbe bangaka abantu osubasizile, kodwa kubathe kubasize kwakho labo bantu kwabayibona abajikela wena, abajika bazofafaza indaba ezimbi ngabo. Ngizothi noma kunjalo ukhona uJesu okwazi konke, owadlula kulezo zimo, ukunganikela inhliziyo yakho kuyena. Uthi uNkulunkulu ngiyabazi lobu nzima, anginawo amandla okuthwala, kodwa ngiyazi wena uNkulunkulu okwazi ukuthwala kangcono. uJesu uyakwazi ukuthi ubuhlungu kanjani ukuthi ujikelwe kubantu ekufanele ngabebona abakufulayo, kodwa kukho konke lokho inhliziyo kaJesu inhliziyo emnene ethobile enesihaba. Kakade lenhliziyo inhliziyo ekwazi ukuthi kunjani ukuzikelwa isitha. Ngizothi namhlanje zikhona izitha ezizikelayo, ezinye izitha ezizikelayo asiziboni, ezinye izitha ezizikelayo abantu abaseduze nathi. Ngoba kwesinye isikhathi siyahamba uthola ukuthi bahlangene abantu baphuza amatiye ngathi. Siyahamba sithi konke kuhamba kahle, kanti abantu baceba amacebo ngathi. Ufike emsebenzini ubone ngasithi konke kuhamba kahle, kodwa umuntu uyezwa usiyalandela indaba, wena ufuna umuntu omubi, umuntu uyabheka abantu abuyibona kakhulu indaba, ibona labantu abahleka nabo. Ngizothi inhliziyo kaJesu inhliziyo emaziyo lokukhulu, kodwa inhliziyo kaJesu inhliziyo enodwa. Bathandekayo,
ukhona lokhulula awamele ukhona lokhulula ngoba kwesinye isikhathi ingqondo iyavuma kodwa inhliziyo iyabamba. Ngizothi namhlanje awubikela uJesu kuzo zonke lezo zinto engavuma ukuxoxa uthi Jesu omnene othobile ngenhliziyo yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Uma wakwazi ukuxolela umuntu owaphikayo ubungamsiza ungiphe inhliziyo exolelayo kubo bonke abangenza ububi. Kwesinye isikhathi siye sizibambele thina inqubekela phambili ngokuthi singafuni ukuthi sixole, ngokuthi singafuni ukuxolela abantu. Bengathi namhlanje sikubhe inhliziyo kaJesu, singayicela inhliziyo ukuthi awuzopholisa amanxeba, awuzopholisa amanxeba asenhliziyweni yami, amanxeba eminyaka, awuzomsiza ngikwazi ukuxolela, awuzomsiza ngikwazi nami ukuzixolela. Ngoba kwesinye isikhathi asikwazi ukuya phambili ngoba sikwazi ukuxolela, akwazi ukuxolela ebe angishiyane ngane isencane ngayikhulisa kepha. Angikwazi ukuxolela ngoba ngiyezwa ukuthi kuthi uyena owabulela abazali bami. Angikwazi ukuxolela ngoba ngaso sonke isikhathi lo muntu wangizwisa ubuhlungu ngibhekana naye njalo ekuseni manje emsebenzini. Lo muntu owangixoshisa owayefuna ukungixoshisa ngibhekana naye. Bengizothi namhlanje inhliziyo yami thoba uxole, inhliziyo yami thoba uxole, ebese unikele inhliziyo yakho uJesu okuyena onenhliziyo emnene ethobile exolayo. Inhliziyo kaJesu inothando, inhliziyo kaJesu inesihaba uthina esizoni. uJesu akakhathali noma sibone kangakanani. uJesu akabheki ukuwa komuntu, kepha uJesu ubheka ukuvuka kwakhe, ukuthi usuke kangaki, usuke kangakanani. uJesu akabheki lokho, kepha uJesu ubheka ukuvuka kwakhe. Ngizothi namhlanje akukhathali ukuthi usuke kangaki esikolweni, kodwa uJesu uyakubuyisa namhlanje, uyakubiza athi ngaleli gazi laphuma kumina, ngalamanzi aphuma kumina, ngangenzeka ukuthi uhlambuluke uthole ukuphila okusha. Ngaleli gazi ngangikuthethelela ngalo ukuze uthole ukuphila okusha. Kwangathi besingabuya kuJesu namhlanje, sibuyele kuyena sithi Nkosi, uhluleka kwami uyakwazi, uyangazi ngisho emphakathini sengiphenduke isisulu, ngiyahlekwa, kodwa ngibuyela kuwena ngizokasha enhliziyweni yakho. Ngoba inhliziyo kaJesu iyakwazi ukusipashisa isipashise ngisho ekutheni, iyakwazi ukusipashisa isipashise ngisho kubantu abazimbela umphefumulo wethu. Inhliziyo kaJesu ikwazi ukusipashisa ngisho kuma-spiritual battles nezimpi ezihamba, izinto esingakwazi ukuyilwela zona sisodwa. Webazalwane, singayithathi kancane indaba yokuthi njengoba singamakholwa sibhekene nempi. Impi esibhekene nayo sibona abantu esiphila kuphela, kepha nesitha sethu siyafuna ukuyizuza imphefumulo yethu. Kwesinye isikhathi sisebenzisa abantu abaseduze nathi, sisebenzisa umndeni wethu, sisebenzisa ingane, sisebenzisa amakhosikazi nabayeni bethu. Bekufanele simeme inhliziyo kaJesu ukuba sipashe ukuze sikwele lezi izimpi kakhulu. Ekugcineni inhliziyo kaJesu inhliziyo exologela, inhliziyo ekwaziyo ukuthi kunjani ukuhlekwa ngabantu nokuhlazwa ngabantu. Angazi ukuthi sebekuhlaze kangakanani empilweni yami, angazi ukuthi iziphi izinto ezilihlazo empilweni yakho esezenzekile. Kwesinye isikhathi ihlazo aliqhamuki ngathi esingabazali, ihlazo liye liqhamuke ngey'ngane zakho,
uthi ukhulisile kahle wakhulisa waqeda kepha ingane ebese ziphilela ngendlela ethanda ngayo ube sibuko phambi kwabantu abantu behlekise ngawe bethi lona okholwa kangaka uhluleka kanjani pho ukuthi alawule ingane zakhe ebingathi noma kunjalo awumbikela uJesu uthi Jesu wena uyazi eyakhe inhliziyo yakhe yafika kulokho uyalazi ihlazo ekunehlazo elenziwa abazali esize sithuleke ngisho ukukhomba abazali bethu ngenxa yamahlazo abasifaka kona izothi namhlanje awungambheki umzali wakho njengehlazo kepha uye kuJesu uthi Jesu wena ngiyazi uyakwazi ukulungisa ubusengasilungisa ngalesi simo mhlawumbe empilweni zethu kukhona izinto esibona ukuthi ngeke sophinde noma izothi inhliziyo kaJesu iyakwazi ukulungisa konke iyakwazi ukulungisa konke bese ngasho namhlanje sithi Jesu omnene othobile ngenhliziyo yenza inhliziyo yami ifuze yami inhliziyo yami engasakwazi ukuthanda ngenxa yokulimala inhliziyo yami engasakwazi ukuthi ibonise uthando kwabanye abantu ngenxa yezigameko ezake zenzeka empilweni yami benganikela Jesu leyo nhliziyo ithi Jesu ngiyahluleka ukuthanda umuntu ohlulekayo ngiyafisa kodwa kwenzeke awenze inhliziyo yami ifuze yakho inhliziyo engakwazi ukutholela inhliziyo engakwazi ukwamukela ngoba inhliziyo zethu kwesinye isikhathi ziyahluleka ukwamukela ishonelo umzali wami inhliziyo yami iyahluleka ukwamukela ngoba ngiqonda ukuthi kwenzakaleni ungani uthathile ngishonelwe umyeni wami ngishonelwe unkosikazi wami inhliziyo yami iyahluleka ukwamukela ngishonelwe ubaba wami ngishonelwe umama wami inhliziyo yami iyahluleka ukwamukela ngoba Nkosi understand yaqonda ukuthi kungani lokho kwenzeke kumina Jesu ongithe ngibe nenhliziyo yakho hleze nqonde lokho ufisa ukutshala empilweni yami sengizamile ukukhulisa izingane zami ngaqondisa kodwa Nkosi ngiyahluleka siyaphuma esandleni Nkosi ngiphi inhliziyo yakho emnene ebekezelayo Jesu omnene uthobile inhliziyo enza inhliziyo yakho ifuze yakho